أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم قل bulgan Müslüman elbette müşrik bulgan irden hayırlı. Onun baylığı hem yaxşılığı sizni gajaplandirse de. Şeriatımız Müslümanlara ayrım urun bilgili. Allah Teala ne kadar kengçilikli bulurlarına qaramasdan Müslümanlarını özünün baylığı hem yaxşılığı bilen gajaplandirgen müşriklerden üstün itip kursete. Özün mümin sanagan her kim şu üstünlükke umtulurga tiyiş. Kişi özünün hulqı, kiyinişi, özün tutuşu bilen başkalarga örnek bulurga, şuna umtulurga tiyiş. Kişi özün terbiyelep gine, öz derecesine erişe ola. Onun derecesi bik yukarı, ona hatta ferişteler secde kılalar. Bütün kökünü kaplagan feriştelerinin Allah Teala karşısında biz bilgenimizce dereceleri bik yukarı. Allah Teala üç türlü mahluklarını halık kıla. Türlü tilek ihtiyaçlarga iyi bulmayça, fakat akıl nimetine iyi bulgan feriştelerini, akıl nimetine iyi bulmayça, fakat tilek ihtiyaçlarga iyi bulgan hayvanlarını, hem akıl nimetine de tilek ihtiyaçlarga da iyi bulgan kişilerini, Adam balasının akıllı tilek ihtiyaçlarından üstünlükке erişse ol feriştelerden de üstünlük bula. Allah Teala'nın vaada etken cennetlerine erişe. Eğer de indul tilek ihtiyaçların akılından tüvençilikle düşüreyken, eğer de onun tilek ihtiyaçları akılından tüvenlik bulayken, ol hayvanlardan da tüvenlik dereceye düşe. Şuna göre onun özüne qarata bulgan münasebeti ayrıca ahamiyetke iyi. Bugünkü günde dinde zayıflangan, ahlak bitken bir vakitte başkalarının da dinge kilüvi, başkalarının da dinge şakru bik zor ahamiyetke iyi. Çünkü başkalarının dinge öndemesek, özümüz de, ailelerimiz de yanadan şu dinsizlikке kirip batırga mümkün biz. Başkalarının dingen dögende Müslüman kişi birinci şiratta özünün tışkı kıyafetine zor iktibar berge tiyiş. Müslüman kişinin noşar hem miskin kıyafette buluğu özünün kiyinüğüne, özün tutuşuna, şistalıkka, püxtelikka iktibar bermevi, eşeklik işlevge tiyin. Hem bunlar şeriatımız tarafından tıyılalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا شمة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, eğer tuğanlarınız yanına barsanız yüklerinizin tertipke getiriniz. Hem yaxşılık giyiniz. Siz kişiler arasında yüzdeki min kibik bulunuz. Çünkü şundakta Allah Teala eşeklikini de eşeklik işlerge umtuluşunu da simidi. Müslüman kişi özüne bir taraf bulurga, özün unuturga tiyiştügül. Ol özüne Allah Teala tarafından yükletilgen gıybedetlerini ötev bilen birge, özünün tışkı hem içki kıyafetine de iktibar birge tiyiş. Bir vakit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin el-Gas'ın gıybedetlerine artık küp iktibar biruen bile hem onlardan soruyor. Ya Abdullahi, elem ukhbar enneke tasumun nehar ve takumun leyl. Fekultu bela ya Resulullah. Kale fela tefgal. Sum ve aftir ve kum ve nem. Fe inne li cesedike galeyke hakkan. Ve inne li gayneke galeyke hakkan. Ve inne li zevcike galeyke hakkan. Ve inne li zevrike galeyke hakkan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Gamr ibn el-Gas'tan soruyor, ya Abdullah, mina sen günler boyu urazattasın, hem tünlerin ibadette uzdurasın diye ettilerdi. O ayıttı, ey ya Resulullah. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayıttı, sen olay işleme, uraza da tut, oşa da, yani uraza da tutmışa diyor. Yukla da hem yuklamışa da dur. Şınlıkta senin teninin sinde hakkı var, senin közlerinin sinde hakları var, senin hatınının sinde hakkı var, senin konağının sinde hakkı var. Bu haklar Müslüman kişinin üstüne yükletilgen hakları hem kıyamet günde ol bu haklarını ötemevi için cevap verecek.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, "En kamil imanlı mümin şoldur, kimning xulqi yaxshiroq, hem kim o'zining oilasine mehribonroq." Birinchi shiratda kishining tashqi qiyofati boshqalarga ta'sir etsa, ikkinchi shiratda uning xulqi boshqalar yanında o'zini tutishi ta'sir etadi. Boshqalarda islom dinine qarata muhabbat yeyse nefret uyata. Kishi selamat bo'lgandagina tashqi ham ichki qiyofatini tiyishincha ig'tibor berishga mumkin. Selamat bo'lgandagina onda dardda, darmonda, kuch-quvvatda islom uchun tirishligida yetarlik bo'lar. Selamat bo'lar uchun uning tani chista, rizqi halal, ham chomadan tirish ortmagan bo'lirga tiyish. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda bizga buyurib ayta: "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Oşağız, işigiz, amma israf etmegiz." Şunlukta Allah Teala israf etuvchilarni suymaydi. Umar radhiyallohu anhu ayta: "Oshqozonning rizq ham suv bilan tuturudan saqlanыңыз, chunki u tenga ziyon solar. Türlü avrularga keltiradi. Kishining ibodat qilirga bo'lgan tilagini bitiradi. Sizga oshov ishuvda o'rtaliqni soylarga kerak. Chunki shulay ishlovdan ishinde yaxshiroq, kishini ortiq simirdan da saqlaydi. Shunliqda Alloh taolo semiz kitob o'qishini yaratmay, ham kishi o'zining tilaklarini dinindən üstün qo'yganga qadar halokatga yo'liqmas. Bu oşagan kishiga da qo'g'ila, oşatgan kishiga da qo'g'ila. Qay bir uchraqda desem de bo'la, ko'pgina vaqtlarda desem de bo'la, kishlab, qistab oşagan qanni da ko'riga tur kela. Rizqim ushamayman nima deb, kishining salomatligi turunda o'ylov yo'q. Endi qistav mana shunday bizning xalqning odati bor, ammo bu da tiyila. Kishi tenining salomatligi ichki yoqdan oshov ishuvga beyli bo'lsa, tashqi yoqdan uning tenining pokligina, shistaligina beyli. Shunga ko'ra da ul har namoz oldindan tahoratli bo'lirga, kim deganda otnaga bir tapqir g'usl qilnirga, ya'ni to'lisincha yuvinirga, bütün tenin yuvarga tiyish. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Haqqun ala kulli muslimin an yuqtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu ve jasadahu." Her bir Müslümanның haqqı ul 7 kunga bir tapqir boshын hem tenin yuvib g'usl qilnirga tiyish. Müslüman kishi poqqina bo'lirga tiyish tugul, hatta onlardan temli isler kelib turga tiyish. Ol o'zining tishlarini chisartuga ahamiyat bergan tiyish. Chunki tish chisartu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning sunnatlaridan sanala. Bir vaqt Ayşe radhiyallohu anhadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine qaytqach ishi narsadan boshli edi deb so'ragach, ul tish chisartqichdan deb javob beradi. Aytib ketilgancha shariatimiz musulmonlarga ayrim o'rin belgili. Bizning oshov ishuvga, o'zimizni tutishimizga, bizning ichki tashqi qiyofatimizga qarab bizga beya beradilar. Bir vaqt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidde bo'lgan chaqında mescidga tuzgan chachli, tuzgan soqolli birov kelib kiradi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona soqolingni ham chachingni tartibga keltir degan zaman qo'li bilan ishora yasay. Birazdan so'ng bu kishi aytilganlarni ham kirikira. Shunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Alaysa hada khayran min an ya'ti ahadukum wa huwa tha'irur ra'si ka'annahu shaytanun." Qaysig'izning bo'lsa da kishilar yanında shayton kibik tuzgan chachlar bilan keluvine qaraganda bu yaxshiroq tugilmi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuzgan chachli kishini shayton bilan tenglavi islom dinining kishining tashqi qiyofatine ne kadar zo'r ahamiyat beruvini ko'rsatadi. Kiyimine qarshi olalar, aqlına qarab uzatalar deb aytalar xalqda. Agar da endi adam bolasının tenine, kiyimine ig'tibor berib, aqlına ig'tibor bermasa, bu dünyada da ahirette de hurrukka düşecek, hurruktağına kalacak. Hurrukka kalması için ul her vakit akılını terbiyelep dururga deyir. Akıllı kamil bulgandağına ul Allah'ın deyişince tanıyacak, onun şeriatını deyişince öteyecek. Şunun için de Müslüman kişi her vakit bilimge umtulurga, akılını kamilleştirge deyir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Her bir Müslümanga bilim alu farzdır. Her bir Müslümanın bilim alu onun üstündeki burçudur. Allah Teala ayta: "Kul hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun innema yetezekkeru ulul albab." Allah Subhanahu Teala ayta: "Biluvchilar bilan bilmovchilar bir tegiz bo'lurlarmi? Haqiqatda akıl iyelerine iske alırlar.
Bu ayette Allah Teala bilüşçiler bilen bilmevçilerin tigiz bulmavların iske alırlar degende indi Allah Teala'nın hemanın iske alı turunda söz bara Allah Teala hemen dinini tanı bilu için akıl yesi yani bilimli bulunun kirekligin anlata. Müslümanlar arasında fitnelerinin, bahslerinin tübünde bilimsizlik yata. Keşkine nerseden zor problemi yasap, hatasız Kur'an da okuy bilmevine qaramasdan uzun galim başkalarından deyip sanap yürüyüşçiler köp fitnelerinin başında duralar. Hemalar bugün günde bigrek de kubeydiler. Koy birevler şeriatını galimlerden İran'a sonunda türlü kalendarlardan okup İran'lar üzerine şeriat tutuyorlar. Kişinin bilimine, ihlaslığına qarab tugul, belki boylığına, derecesine qarab ihtiram iteler. Hem boy dereceli kişinin din turundagi fikir koy birevler için şeriat bulup tura. Koy birevlerin dini türlü meclisler uzurga koytup kala. Ul meclislerinde dinden yirak bulganlar az tugul. Hem indi istirga turu kila indi vaga söylep turma bizge degenlerinde Kur'an okusan ozan etsen şol jite deyip hem indi başka şunday eybirler de istirga turu kila. Şoğa göre de Müslüman deyip uzun sonagan kişiden talep itile zor sabırlık. Hem indi İslam dininin yaxşılık, yumşaklık, matur söz hem kurkem huluk hem başkalarga yiriştiru talep itile. Onun üstüne indi ol şu işlerinde tırış bulurga tiyir. Her işine jitkirip yaxşı edip başkarıga tiyir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta inna Allah yuhibbu idha gamile ahadukum gamelen en yutqinahu. Şimdilikte Allah Teala'sının her birigizinin özünün şoğulun yaxşılık özleştiruun yarata. Din torundağına söylep yürüge tügül biz indi nersegine işlesek de onu yaxşı ittirip işlerge tiyiş biz. Bu bizden kursat tura Müslüman ikenlikle bizni hem indi şulay yok, bu şulay yok. Din toratuda indi özünün rolün oylay. Kimden de eştiriştirginen de kuşulgan işin işlemeyse başkarayken bu indi İslam turunda iş kuşkan kişide naşar tesir kaldıra. Eğer de matur ittirip, kurkan ittirip, jirine jitkirip başkarasan iken bu elbette yaxşı tesir kaldıra Müslümanlar niçin ikendik. Müslüman kişi injenyerde, tabipte, iktisatçı da hem başkalar da bulurga tiyiş mümkününe tugul. Hem indi birinci şiratta bu işlerin yaxşı bilirge tiyiş. Hem indi Müslüman bularak üstüne yükletilgen gamellerini yerine jitkirip başkarusu bulurga tiyiş. Müslüman kişi teninin, canının, barlığın bilgen kibik içinde uzun kutultuşu şeytan barlığını da unutmaska tiyir. Şeytanın maksatı Müslümanı her vakit başkalar yanında kimhur etip kursetu, dinden turu yoldan yazdırı. Emme bilimi bulgan takva müminler şeytan kutkusun anlayla hem tiz arada Rabbuların islerine düşürüp üzerinin günah hatalarına tövbege aşıgalar. Bu hakta Allah Teala'yta إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Eğer takva buluşlarga şeytandan vesvese irişse şu vakit yerden sorap Allah'ını zikir iterler. Şunday halde görüp bilip iş kalırlar. Hem şulay Müslüman kişi üzerine ayrım yasam şemi bittiğinde biz yaşayırız tuğanlar bilen hem indi şulay dostlarımız bilen. Dostlar bilen hem indi birge orası tartılgan cemiyette dostlar soylaganda da Müslüman kişi sok bulurga tiyiş, olu indi bilirge tiyiş, tilese kimni tuqtalı mının bilen şiterge joylığına dip qarıga tiyiş tugul, o üzüne tiyişli dostun soyli da bilirge tiyiş. Bu hakta hatta Allah subhanahu ta'ala da Kur'an-ı Kerim'de ite وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْغَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تغدو غيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطغ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah subhanahu teala sabır kıl, nefsini ağızlıklap, tizginin taza tut, Allah'ını zikir et, irtek kiş, yalvarıp, Rablarına dua kılışılar bilen birge bul. Ul Müslümanlar Rablarının rızalığın üstüler hem dünyanın baylığın hem zinnetin üstögenin halde ul fakir miskinlerden gözlerini çitke ul fakir Müslümanlardan gözlerini çitke burma. Hem biz Kur'an terbiyesinden kungilin gafil boş kılgan kişiye buysunma, ona yerme.
Чөнки ул кеше нәфис хавасына ияреп азды һәм ул азган кешенең эше хакны аркасына ыргыту булды. Без бүген кешенең үзенең җанына, тәненә һәм акылына карата булган мөнәсәбәтен карадык. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ислам динен таратканда аның әһелләренә, ягъни мусламаннарны тәрбияләүгә зур игътибар бирә. Әлбәттә, беренче чиратта ул үзе башкаларга мисал булып тора. Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның һәм аның сахабаларының үзләренә карата булган мөнәсәбәтләренең югары дәрәҗәдә булуы сәбәпле ислам дине тиз арада бөтен дөньяга тарала. Һәм бүген дә башкаларны дингә өндәгәндә иң элек үзеңә игътибар итәргә кирәк. Башкаларның кимчелеген бетерүгә тырышлык куйганчы, иң элек үз кимчелегеңне бетерүгә тырышлык куярга кирәк. Һәм инде сүз вагаз башында әйткән идем, Аллаһ субханәһу тәгалә сүзләрен: "Ва лaqad mu'minun khayrun min mushriki wa law a'jabakum." Кол булган мусулман ир, әлбәттә мөшрик булган ирдән хәерле, аның байлыгы һәм яхшылыгы сезне гаҗәпләндерсә дә. Һәм инде әлбәттә инде нидегенә мохтаҗ булса да, безнең өчен мусулман кеше мусулман булган өчен генә якынрак булырга тиеш. Әмма ул инде кемне дә булса рәнҗетергә тиеш дигәнне аңлатмый. Һәм инде шуңа күрә дус сайлаганда булсын, киенгәндә булсын, без урамда караганда да безне битен чынлап кына карасаң, бүген көндә айырып табылмый башкалардан. Башкалар ничек киенә шулай, хәтта кычкырыша башласаң да, хәтта менә монда инде күпме беренче рәткә басыгыз дип ниткәндә дә, басу буенча килгәндә дә уларга ихтирам юк дип әйтим. Менә үзебезнең мөнәсәбәттә бу чагыла. Безгә карап кеше ислам дине кабул итә. Әгәр дә без яхшы фикердә булабыз икән, ислам диненә килүчеләр күп булачак. Әгәр дә без үзара мөнәсәбәттә начар булабыз икән, безнең тышкы кыяфәткә карап безнең турда начар тәэсир кала икән, бу күренергә мөмкин инде киемдә генә түгел, ашарга утырдан икән, ашау мәсьәләсендә дә үзем утырып ашаганда гына түгел, бигрәк тә кемнәр беләндер башкалар җәмәгатьтә ашаганда синең ничек әдәпле булуыңа карап башкалар инде ислам дине турында фикер йөртә. Һәм инде бүген менә төрле үтерешүләрдә, шартлатуларда, экстремизмда һәм башкаларда мусулманнарны гаеплиләр. Мондый эшләр белән мусулманнар шөгыльләнмәсләр. Мусулман булу өчен үзеңне мусулман дип санау гына аз. Хакыйкый мусулманнарга үзләренең гаепләре юклыгын әйтеп акланырга кала. Ни өчен соң менә уйлап карасак, мусулманнар шундый кимсетелүле хәлдә. Чөнки иң элек мусулманнарның әйткәнемчә үзләре арасында бер-берсенә ихтирам юк. Олы кешегә булган гына да ихтирам җитәрлек дәрәҗәдә түгел. Һәм инде бүгенге көндә мусулманнарның байлыгы дәрәҗәсе булган мөшриккә мәхәббәте зуррак. Кемнәндер нәрсәдер тама икән, аның янында инде бөтерләргә тырышалар. Һәм үз-үзендә ихтирам итми, ашау эчүдә хәлал харамны тикшереп тормый. Киенү рәвеше әйткәнемчә мусулманнардан аерылмый. Һәм инде баласына теләсә нинди мәгънәсез исемләр куша бүген көндә дә. Һәм инде өйләндерсә дә шәригатьчә түгел. Һәм үлсә дә кеше эшләгәнчә генә дип бүлә. Күмү юласы да шәригатьчә тиешенчә башкарылмый. Шулай булгачтан үз-үзенә, диненә, милләтенә ихтирам булмаган халыкта башкалардан башка халыкка нинди ихтирам булсын? Бу безнең халыкта кадәр бер җирдә дә юктыр. Аллаһ Тәгалә халкыбызны бер-берсенә ихтирам итә торган, башкаларга үрнәк булырдай үзенә генә гыйбадат кылучы, Аллаһ Тәгаләнең бер үзенә генә гыйбадат кылучы кулларына насип кылса иде. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: "И верующий раб лучше многобожника, даже если он и восхищает вас". Цель ислама состоит в том, чтобы среди всех других людей мусульмане были подобны родинке, выделяя своей одеждой, внешним видом, поведением и делами. Благодаря этому они смогут служить хорошим примером, что сделает их достойными права вести их важнейшие послания людям. В хадисе, передаваемом со слов видного сподвижника Ибн аль-Ханзали, да будет доволен Аллах, сообщается, что однажды, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вместе со своими сподвижниками возвращался после одного из походов к своим братьям, он сказал: «Поистине вы прибываете к вашим братьям, так приведите же в порядок вашу поклажу и оденьтесь получше, чтобы стали вы среди людей подобные родинке. Ибо поистине не любит Аллах ни непристойного, ни стремления к совершению непристойного. Истинный мусульман не пренебрегает самим собой и не забывает о себе.
вместе с тем выполняя и некие высшие обязанности, возложенные на него в этой жизни. Поскольку в его представлении внешний вид человека неотделим от его внутреннего содержания, ведь поистине хорошая и упорядоченная форма более всего подходит достойному содержанию и благородной сущности. А из всего этого состоит мусульманин, призывающий к Аллаху. Истинный мусульманин и благоразумный, истинный, сознательный и благоразумный мусульманин поддерживает равновесие между своим телом, разумом и духом, уделяя всему этому должное внимание и не выделяя одного за счет другого. При этом он руководствуется мудрыми наставлениями посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Примером этого может служить сообщение Абдуллаха бин Амра бин Аль-Аса, да будет доволен Аллах, передавшего, что когда пророк, саллаху алейхи вассалям, узнал о том, что он уделяет слишком много внимания поклонению, то сказал: «Мне сообщили, что ты постишься каждый день, а каждую ночь проводишь в молитвах». Он сказал: «Да, о посланник Аллаха». Тогда он сказал: «Не делай так, но постись и прекращай поститься, спи и бодрствуй, ибо поистине у твоего тела есть право на тебя, и у твоих глаз есть право на тебя, и у твоей жены есть право на тебя, и у твоего гостя есть право на тебя». Истинный мусульманин придерживается умеренности в еде и питье. Пророк сказал: человек никогда не наполнял сосуда худшего, чем его собственное чрево. Но если уж ему приходится делать это, пусть треть будет для его еды, треть для питья и треть для дыхания. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء.